Bai, bombardeo gunien, nik goizien armozue hartu nabenien, amak esauzkun, nire izti ez dakit nola joan zan, da amak esauzten niri. Armozetan duzunien, niban noie, ze txikori jan eitea beran biera. Niban noie eta hori hemen iztutut kartie, tiari Bilbon bizizana, monja konbento baten de demandadera. Coges esa carta y echas correos. Horre Goienkallien egon zan, correos. Horre Mendoza Arozenan arien, pixka gora bera, hemenko partien, egon zan correos, eta buzoie. Da, botanaben kartie, da, honan zanatorrela, etxeran zanatorrela, joa bien sirena, leleko zata bien. La primera es alarma, una normal. Cuando son 3 cortas seguidas de la sirena, alarmariko torrien ipenia bien sireni, Mendizabalain aero ez dakit, noena zala. Da, cuando tocan 3, es peligro. Y cuando es normalidad, una larga. Da, etxeran oiela, joa bien, peligro no. Precaución, ero ez dakit. Bai, luzia, ez da? Bai. Bat laburre bez da luzie bez, normal txue. Bestie zien rapido eta bestie normala luzie haue. Da gu jeten ginen, etorten zanien abioiek, egunero etorten ziren, abioiek. Da gu juten ginen, Camposanto bidera, zuko ezetuko zinun, Camposanto helen arbolak, eta gero, holan, hemen dauen txie, holako jardinetan ipintzen da biezen, zera, eta gero terrenplena, da hortuek. Ara terrenplenera, labaderoen pixka goratxu hau, amendik, amen, bajatzen ginen, da, ya vienen los aviones, ya pasan los aviones. Da, potata biezan papelak, dartzen genuen de bila bien papelien. Durangueses, rendíos, si no os rendís, arrasaremos Durango, el general Mola. Hori gogoen dekit, son bombas, no, son papeles, hartute, oye, ipitza bien. Si no os rendís, arrasaremos Durango, el general Mola. Da, orduen egunien be, nik haineketan etorri nintzen, Kalegarrian zata, ja Antonike kanpuen etorteko, da, Tere Sansonena eta, da, zautu ezti, venga, que vamos al cementerio. Etorri ginen, da, pareu ginen hor, da, paseu ziren, da, mira, papeles bai. Pum, hasi zen bombak eta jauzi ginen danak, etorri zan aixiaz, da Elorriona gogoratzenaz, Elorrion alaba bat Miguel da ezetuko zuz. Elorriona hori zautuan a Dolores. Miguel egon zan horre enterrador. Miguel ez, Miguel baino txikitza hodekiela beste bat. Da, hori pasu zan dana jauzkintz ginen da lurrez hartzen jakune, agora eta hori, zaparro hori ez izan negarrez desartzen, ama, yo fui el que te comí el chocolate. Horraz gogoratzen az. Yo fui el que te comí el chocolate. Pero empezaba a venir la salata, pekau, kontetan. Da ero zatozkuen, no estéis ahí porque ellos pueden matar. Ir al cementerio y os metéis en
los panteones y no pueden romper. Hongitzen Camposanture. Da ikusten ginen kamioiek hilekin, goraino, beteta. Da gure ondotik pasetan miliziano bihuten ziren atzien, kamioen, teolan fusilaz da. Da gure ondotik paseu zanean, jauzi zan zar bat, buru bat, hemen haue utzi zute, da erropa gorriaz da beso barik eta. Hasi ginen dano zarataka, bilurraz, botata sanara, bastarrera, eta barrito. Egun guztien, igoten, bajetan, da geu guztien.